Sipan jadi budal kegale, uten kutu bilafa, tina laun tutu ada, kan kita ukatu nabasa, jika macam kono berada, berarti kambira berpadu, Yesus akan siwan pare, arras beri sabdin kosuma, talisa situ nagar gare. Arras bari sabdin kosuma Galesan situna gargare 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 Berarti kampiran berpadu, Yesus akan siwan pare, arras beri sabdin kosuma, kalisa situ nagar gare. Berarti kampiran berpadu, Yesus akan siwan pare, arras beri sabdin kosuma, kalisa situ nagar gare. Asin alapa birahin kabu, anan nuksa ko iti madu. Nafamanam patiwa kaputi chimale hormana manadu milton la fauna kosida shakki maleni wachina demu nafamanam ta Yesus ko pakata kena pinarkamu utuban jirenya tidak chimalen jiru jirenyi harka ketu sana aresa Sipan jadi budal kegale, uten kutu bilafa, tina laun tutu ada, kan kita ukatu nabasa, jika macam kono berada, berarti kambira berpadu, Yesus akan siwan pare, arras beri sabdin kosuma, talisa situ nagar gare. Firaf lamin kon tutu nagar karuf garaja bate situ durse anak tufe ufata kadana ragate unduma ikale akira Yesus sikopata manama para komana ketin bau kale kanan dura ketar kama gafa firaf lamin kon tutu nagar karuf garaja bate situ durse anak tufe ufata kadana ragate unduma ikale akira Yesus sikopata manama para komana ketin bau kale kanan dura ketar kama utuban jirenya tidak timbalen jiru jirenyi harka ketu sana aresa sipan jadi budal kegale uten kutu bilafa tina laun tutu ada kan kita ukatu nabasa jika macam kono berada berarti kambira berpadu Yesus akan siwan pare arras beri sabdin kosuma talisa situ nagar gare Arras bari sabdin kosuma Galesan situna gargare Arras bari sabdin kosuma Galesan situna gargare Arras bari sabdin kosuma Galesan situna gargare
Rasborii sabdiin koosuma kaleessaan situ na gargaare. Rasborii sabdiin koosuma kaleessaan situ na gargaare. Rasborii sabdiin koosuma kaleessaan situ na gargaare.